Ana. Bugün bir Askar Kudam'dı. Yok, Kuda. Kuda, men sizden bir tuğan Kudаңыз болам. Бул болса сизге двоюродной болуп калат. Ben bugün jaman kuvanып атам. Мондай сұп-сұлу келін алғаныма. Жақсынакай Кудам күткөнүмө. Annesi olsa da mага Kudамдын прическасы жакты да. Чачым сөз төрөлгөндөн бери эле кийин эле ушундай болуп калган да. Кийин эле ушундай болду.